rahmetullahi ve berekatuhu. Geçen dersimizde sakin nunun ve tenvinin izhar hükmünü öğrendik. Bu dersimizde ise idgam hükmünü öğreneceğiz. İdgam kelimesi lügatte bir şeyi diğer bir şeye dahil etmek manasında işletilir. İstilahi manası ise idgam nun sakin veya tenvinden sonra bu levhede gördüğünüz 6 harf geldiği zaman nun sakin veya tenvinin özünden sonraki harfe çevrilerek həmin harfin şəddəli oxunmasına deyilir. Bu hərfləri bir kəlmə ilə də yadda saxlamaq olar. Yarmulun veya yarmelun diye tələffüz edirlər. Bu gördüğünüz. Yani dediğimiz kimi idgam harfleri levhede gördüğünüz bu 6 harftir. Ya harfi, nun, mim, vav, lam ve ra harflerdir. İndi ise kardeşlerim idgam ma'al gunne hakkında misallara bakacağız. Kardeşlerim iki kısmı bölünür. İdgam ma'al gunne, gunneli idgam ve idgam bila gunne, gunnesiz idgam. Ekranda gördüğünüz bu 4 harf el-ya, el-vav, el-mim, el-nun gunneli idgama ait misallardır. Bu 4 harf sakin nundan veya tenvinden sonra gelirse nun okunmayacak ve özünden sonraki harf şeddeli ve 2 hareke miqdarı gunne olarak okunacaktır. Ve misalları okuyalım inşallah. El-ya, ya harfine ait misal Kur'an-ı Kerim'den. فَمَنْ يَعْمَلْ burada nun harfi okunmur ve femen kelimesini ya'mel kelimesine birleştiririk. Femen ya'mel burada ise tenvinle gelip hayran yarah hayran yarah sonra vav harfine göre misal min veli min veli görürsünüz vav'u tuturuk. Burada ise yine tenvinle misal gelip şey'in vekil şey'in vekil ve mim harfine ait misal mimmel mimmel ve yine tenvine ait misal hayrun min hayrun min ve ahirci harfi nun harfi velen nuşrik velen nuşrik sonra şey'in nukur şey'in nukur. Bildik ki idgamın 6 harfinden 4'ü idgam me'al gunne aittir. Yani gunneli idgama. Ve telaffuz ederken 2 hareke miqdarı gunneli şekilde telaffuz olunur. Yerde kalan 2 harfi ise lam ve ra harfi idgam bila gunne aittir. Yani gunnesiz idgama. Bu harfleri yani gördüğünüz lam ve ra harfi ki var. Kırmızı harfler burada levhede gösterildiği kimi. Bu harfleri idgam ederken gunne ile okumak yanlıştır. Bu Kur'an-ı Kerim'den misallar göstermişik levhede. Lam ve ra harfine ait. Lam harfine ait. Milledunhu
Göz burada idğam eləyirik, amma günnəsiz idğam. Milledun. Məsələn, burada isə fəsələmun ləkə. Fəsələmun lək. Sonra ra hərfinə aid. Mir Rabbihim. Mir Rabbihim. Nun oxunmur. Sıra ra hərfini keçirik və günnəsiz idğam olaraq oxuyuruq. Gafurur Rahim. Gafurur Rahim. Kərimdə 4 dənə söz var ki, bu sözlər idğam kimi görünsə də, bütün qiraat alimlərinin ittifaqı ilə izhar hökmündə olacaq. Bu sözlərin idğam kimi olmamasına səbəb bunların bir kəlmədə gəlməsidir. İdğam yalnız 2 ayrı kəlmədə gəlməlidir. Yəni bu göstərdiyimiz burada qırmızı hərflərlə yazılan sözlər ki var, bunlar mütləq, izhar mutlaq hökmündədir. Yəni idğama adiyyəti yoxdur. Yəni amma idğam kimi görsənir. Dünya, bunyan, qinvan, sınvan. Dünya Quran-ı Kərimdə çox zikr olunmuşdur. Bunyan, qinvan, sınvan isə demək olar ki, 1 və 2 dəfə zikr olunmuşdur hər söz.